umukurambere agiye abaye inzu y'ibitabo wambwiye nkubita isuka kuko ubusumano buhaza umutwe imbwa y'umworo ihiga igwaye akazi k'igihugu kica bicaye wawa hasta igihe sinizira reka tuhace twigire boye ciza nikibora nutabisuso bimubwire inzu y'ibitabo irahiye igitabo kiravuga iyo yumva uwo kibwiye umutwe n'igitabo c'ivyuko wawuteguye iyo umukurambere agiye uyu mutama agiye icisi yarayimariye ibitabo buzima birahiye vyarahiye wamusagiye muntu nkunda Burundi inkuru nziza umuntu mwiza ajya kumana n'ahandi mw'ijuru nahayagiye iwayo sogo Freemato yarise w'abagenzi bwabo genzi buhintwara ifoto umuntu mwiza vyarakiza uheza ujyamira uko abagabo umwiza nkora kiza yadusigiye n'igitabo zokumbura twatujambo tukwikiza coza igisabo kegimura amata y'ijuru makibukuru kwa Nyongabo inzu y'ibitabo yarahiye Mandela na Lumumba bagiye yaratokombeye bapfuye Rwagasore na Ndadaye none ngo nasogaragiye indi nzu y'ibitabo irahiye wasura impomba ntwari kandi bwiza niyo bagiye amen igihe sinizira reka tuhace twigire boye ciza nikibora nutabisuso bimubwire inzu y'ibitabo irahiye wambwiye utaye umwuga abataye abana niyo mpamvu ntatumwuga sine na dine na karma nguhana umurozi amubitsa umwana n'ubura icyo akumarira ntabura icyo akumaza umwansi wawe rafa ubundi umwansi akazuka abansi ntuzobaheza komeza ikivi ko rusenga ariko umubanyi wawe agowe nawe ugowe vyuka inzira y'urwango uzoyikemura ukunyaruka kora ikibi biroroshe kucishyura nivyoroshe uzokora ineza wewe nawe uzobureye wakiriye umugani mwiza mu kanovera k'ijambo kimuga kiruta imva imbuto igirwa n'imbuturo ubumwe butariho buteranywa n'inyama uburiwe n'ukuze ntibubeshe ku mwana umugabo ntagitwa abandi kugira ngo atere imbere umugabo n'ujyutiwe agateza n'abandi imbere umukene ashimaganya umuko w'isoni bamuhambye ariko abona utarahiye nabi ntasumira umwana uguhaje icyasoga curanya kubona ugaye ubugarujya ugacurara n'inzara.